Spika wa mbunge Amiru Ayubu ndiugite uturo bwayo buri ugwatine. Ayubu akiarugite nethiritwo akimakwa ni mubunge wa Central Imenti Kirima Nguchini na aria arikite kuringa riboti kiriborithi. Ayubu aruga Kirima ethiritwo akimuringithania na Nteto Chiorongo akiuga na bagagie mirandi agitumi gicune kiu amwe na kubanganya kwithukirwo ni Gen Z Kirima andamano ja Sabasaba. Mutugikare na ripoti ije. Mheshimiwa Kirima okaretishaga maisha yakwa muno mieri 3 na netete akiaraia micemanione akiuga Ayubu ure mwinyangia ure Ayubu mwamboka wa ure Ayubu murui na mantu ya mathuku jonthe. Ni migambo ya spika wa mbunge Amiru Ayubu bundi ora umirite weru ne narua kugate kabira kairini untu muture jojo gwatine akiuga na mukirite ntumiri cha kumumakia kumakire mujumbe wa Central Imenti Kirima Nguchini akiuga ntariki mugwanja mweri mugwanja mwaka jujundira kurari na maandamano ja Sabasaba na mutumire ntumiri akuga na gwete riboti ate Ayubu na kubangenya beta kwithio bisi change CDF na kinya kwa wenja ntumirira tuonete na gichokia Ayubu na mwirite nete aringe riboti kwa DCI bathithio chunkuni nkuruki na kinya ntukwe Ayubu netre kwa polisi Meru kuringa riboti na kinya kiuga Kirima arita gitumagira ntumiria kuga Ayubu ni wora ikidia ntu ba Central Imenti kwa DP kithure kindike untubura na ndethirita gikanukia na kiuga ntuko ya narua MP Kirima na mutumirite ntumiri akimwira natige kurwa nawe na athira gitigana na gwatimba rubawe migambu uga kuma mantu ya kawa kuma mantu ya kuragana kuma mantu ya kwithia no ntui mantu ya guthukiria mturietwa kana nturietwa then dauga na batiweta kwa DCI akaandikithia migambo ewe nikenda tumba kumenya mabura buryo kingi Ayubu no ugite thine gichonthe agukurukira narua chumanite no ria tumiririe na kwenda gite kia mujumbe Central Imenti mwankene jwa 2027 aria kuga mujumbe uyu nethirite akimakia gwatimba rubawe na nkurukia akiuga ntu 72 nethirite akibaringira thimu na kwithira akibandikira ntumiri cha kuba makia kwa tuika thina igitiga Central Imenti kenda tangaza inkwenda kio kwagia torou then kwira uni ndi Ayubu atikure kwa nimwe ntu areta akiuga bau bangi utikio kirio thine yonthe ni Ayubu na Ayubu akebera then 2027 tukombo mutunya gitikire nakio muthiene spika Ayubu aruga untu bukamukarikira kana koragwa kana ukonekano wa kumuringa aruga kariba Meru ni bethire bakemenya tungi uritete ngugi une mujumbe Kirima uni nyanke ya gukurunywa kanini inyanke ya koro nkethero antimoyo mturo batio choke biuria bionthe imweshimiwa Kirima Nguchini report na Nteto Chawero Juma ria kwa rieto ni mutuge kare.